tere tulemast Saue gümnaasiumi võõrkeelte nädala lõpuüritusele. Meil on olnud väga teguderohke nädal 3 võõrkeeles, mida meie koolis õpitakse. Need on siis inglise keel, vene keel ja saksa keel. Ja tänasele aktusele on tulnud meil ka külalisi. Tere tulemast ka külalistele. Ja mida me siis sel nädalal kõike teinud oleme? Kuulanud muusikat nendes keeltes, on võimalus olnud multifilme vaadata, on toimunud väga palju erinevaid keeleoskuste võistluseid tundides, meil on käinud külalisi tundides ja täna oleme siis kogunenud siia selleks, et siis üheskoos nendes 3 keeles laulda, rääkida, kuulata neid keeli. Ja kõige esimesena kutsun ma siia 7. A klassi ja nad esitavad teile laulu Goluboi vagon. Радость мы приносим людям. Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы, не заменят никогда свободы. На-на-на-на-на-на, на-на-на-на-на, на-на-на-е. Дочная поляна, наши стены сосны великаны, наша крыша небо голубое, наше счастье жить с такой судьбою, наше счастье жить с такой судьбою. На-на-на-на-на-на, на-на-на-на-на, 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 на-на-на-на-на. Не мороз меня, не
Нет, я эстонец. Что эстонец здесь делает, а? Нас забирают. Сколько нас забирают? Главное, что мы вообще забираем. Слышь, я сегодня сделаю еще 10 часиков. Будет их 20, как думаешь, достаточно? Чечен высторовиться за неделю, а грузин не знаю. Все зависит от организма. Ну что, враги, его зовут Ахмед, он Ника. Знаешь что, грузин, жить хочешь, не выходи из дома. А ты не боишься, что они убьют друг друга? Чечен дал слова. А грузин? Он тоже. Где мое оружие? Но убей меня, как печаль. Знаешь, как эту войну называют война 400? В каком смысле? А в том, кто получит мои мандарины. Järgmisena esinevad 7. klassi saksa keele õppijad lauluga Schnappi. Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil, kommt aus Ägypten, das liegt direkt am Nil. Zuerst lag ich in einem Ei, da schießt das tatsächlich ein. Schieß nach Schnappi, 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 Schnappi. Schieß nach Schnappi, 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 Schnappi. Ja nüüd esinevad 9. klassi saksa keele õppijad ja nendega koos laulab saksa bänd Sportfreunde Stiller, laulu nimi on Ein Kompliment
ja kõik võivad kaasa laulda. Perfektion der besten Art und Weise, in stillen Momenten leise. Die Schaumkrone, der Bogen der Begeisterung, bergauf, mein Antrieb und Sprung. Ich wollte dir nur mal eben sagen, dass du das Größte für mich bist. Chill-Out-Area, meine Feiertage im Jahr, meine süßen Weinabteilung im Supermarkt. Viele suchen mal was haben, so wertvoll, dass man es sich gerne aufspart. Und so schön, dass man nie darauf verzichten mag. Ich wollte dir nur mal eben sagen, dass du das Größte für mich bist. Und sicher gehen, ob du denn dasselbe für mich fühlst. Für mich fühlst. Dungeons deep and caverns old, we must away ere break of day to seek the pale enchanted gold. The beasts were roaring on the height, the winds were mourning in the night. The fire was red.
trees like torches blazed with light. Far over the misty mountains cold, through dungeons deep and caverns old, we must away ere break of day to claim our long forgotten gold. The unexpected journey unfolds. Meil on täna väga hea meel tervitada meie koolis külalisi Inglise kolledžist ja nad esitavad teile popuri erinevates keeltes. Thank you, Tõrva.